kwaze kwathi bazalwane ngobani labo abambethi ngubo zimhlophe behuba maubo. Mojohane labo. We have just read from the book of Psalms 92 and 93. And then we read from Ecclesiasticus chapter 44 verse 1 to 15. Then we read from the Gospel according to St. Matthew chapter 14 from verse 1 to 15. Tinege sitautinta kule Gospel of Matthew. Kodwa ke ngisengikushito lokho kukhona kona lenta ufuna ngihambe ngithi kuqhaphuna kancane ngapha ngibuye ngisime nako ngala. Le gospel lesifunda ngayo overall lo chapter 14 ukhuluma ngaJesu a displaya emagunya akhe ethi kwendalo uthi unemandla ngisho nasethi kwendalo. Sitakubona ke lokho sisafunda le gospel siqhubeka nayo yaJohane. Kodwa lala sikhona khona namuhla sibona Herodi kanye naJohane umbhaphathizi. Herodi uyesaba uthi mhlawumbe Jesu kunekwenteka kube nguJohane sewuvukile ekufeni. Let us pray. Nkosi siphe inhlakanipho sisangena Nkosi kulesigaba sisabuka Nkosi lesitabuka. We pray for your intervention, my God and my Father. Amen. Uyesaba Herodi wekuthi mhlawumbe uvukile Johane kungakho sekana lamandla lamakhulu kangaka. Lona kuthiwa nguHerodi umtentrak sitawungena kuloko masinyana. So lo Herodi lona weva tijumo ngaJesu, weva imibiko noma amabhodi ngaJesu, sekagcwalise yonke le region. Weva ukuthi uvusa labafile, uvule amehlo etimbumbuthe, wondla labalambile, uvusa labafile. Leyo mibiko leyo wabuka Herodi wathi kude umuntu lophila la emhlabeni lonke ngaleto tintfo. Njengoba inkolo Jesu sifundile ukuthi banela kwakuthi babude ukuthi lo muntu akusiye yini umntwana waJosefa umbathi naMaria bomnakabo boJosese bobanibani naba sinabolana botsatse wabo phola mandla langaka uwathathaphi. Herodi ke ingathi uqhubeka lapho uthi sewunemandla lamakhulu angeke umuntu lophila emhlabeni abe nemandla kangaka. Lona nguJohane uvukile ekufeni kungakho sekana lamandla lamakhulu kangaka. Lo Johane lona ke bekamsa wa Herod the Great. Herod the Great mlona bekabusa ngesikhathi kudalwa Jesu. Yona ke uyindodana yalo Herod loyo. Empeleni angitri lamadodana sitawabona kumbe nasibene nhlanhla masinyana. Leli gama ke lelithi Tentrak ligama lelisho ingcenye yesine uma ngabe umbuso uhlukanisiwe tiqhebe ngetiqhebe. Angibale nje lapha eSwatini sine Ho region, Manzini region, Shiselweni region, Lubombo region. So yinye lona lo lapho lo engamele lapho uthiwa ngumTentrak. Lokho ukuthi thina lapha sithi RA, Regional Administrator. So ke lana sibona lo Herodi kuthiwa umTentrak.
but he was not actually umthendraka ngoba lekufunda tatehlukaniswe kathathu. Lo Herod lesifunda ngaye la yena bekabusa noma bekahola ngoba beyangasinkosi bekahola eGalile. Lo munye ahola eningizimu, lo munye asenyakatho. Lokho ukuthi lamagama akasasho lokwehlukana lokune batselisho esubordinate. Lokho ukuthi lo muntu he or she is a subordinate to a certain ruler. Lokungena aphethe sonke lesifunda noma lonke lelive. So ke Herod simbona uvela kanjalo. Lelinye ligama lakhe ubitwa ngokuthi Antipas. Herod Antipas. Siyabona ukuthi lana Herod Antipas bekana lenkabukabe yokufuna ukuphatha ana lobi wekufuna tikhundla. Wahamba waya ku Emperor Caligula wayocela le title yokuthi ngicela ungeke ngibe inkosi. Njengoba abantu abaningi bayawathanda ema-titles. Labanye bethu silala esikhona khona nawumathi uyagubha uyalandzela. Lo munye wathi celele uthi mina ngicela unginike kuthi, mina ngicela ungentele kuthi. Labanye baze bakuthenga ngekuthenga. Labanye ngathi wena bayadlala. Athi umuntu hey ngasisokolela lesikhundla lesitulo lokubona kuhleli kuso ngisebenzele. Asho la kholweni. Uyabona kusekula world ungasho ukuthi usisebenzele ngoba ufundzile wenda konke kodwa la kholweni kude kuthi uthi isikhundla usisebenzele noma isitulo usisebenzele. So lena siyabona ukuthi Herod wahamba ufuna kuyothenga lesikhundla kodwa le Emperor Caligula wangamnika. Kunebantu namuhla ngisho i-leadership yabo it leaves a lot to be desired. Kwathi lo muntu lo uze kuthiwa ngumshumayeli, ngumfundisi, ligonza, ngumvangeli kwakubonweni kunamuntu la. And lo kubese kuyabuyisa kancane lesithombe ukuthi uthakazanga abe ngeHerod Antipas ahamba ayothenga lesikhundla ayothenga athi awumbishop inkosi yami mane nje athi umbishop inkosi yami mntanami sengakubonela ngoba naku yakhala kodwa naphela na usebenze mntanami. Labanengi ukhanda ukuthi basebenza because letinto labangelela phakuto batithengile nandledlana thina. So ke lenkosi lena yanela ukuthi kwalwe lokuthi inikwe lesikhundla sokuthi kuthiwa inkosi noma le title yokuthiwa inkosi yaba humiliated. Yini lento lena kungetulu kwehlazo yahlambalazeka kangangoba yagcina seyisegula noma gula la yakhomitha khona i-suicide ikanye nemkayo Herodias. Sitawufika masinyane kulo. So ke le nkosi lena siyayibona ifika kuleso sigaba leso sokuthi ifune ukuthatha impilo yayo ngoba kubonakala ukuthi ayikutholi lokho lekufunayo. Bantu labafuna tikhundla batifuna kangangoba umuntu aze atikhohlwe sigaba sakhe ukuthi ungubani. So ke ngicela ukuthi ngikusho lokho ukuthi njalo bese nje ukuthi Herod bekabusa Herod Antipas bekabusa lapha eGalile. Kubese banemnakakhe umnakabo bebathi Achillas bekabutha ahola bebangabusi bekahola enyakatho. Kubese banemnakabo Philip. Lo Herod athatha umfati wakhe yena bekahola eningizimu. Now sesiyabona ke lapha ukuthi Johane lo ucabanga ukuthi nguJohane lo Herod Antipas uthi hayibo jothi uJohane lona uvukile ekufeni noma bonakala ngathi lokho unreasonable umuntu yinto lena wakhe umqondo kumuntu nakacabanga kodwa into
lesifundzako wekuthi ekuphileni umuntu lophila nesono sakhe angakasivumi, umuntu lophila ne-guilty conscience, lowo muntu lento uhamba ayiphethe noma ngabe ngikuphi, noma kungathiwa le umbeke eveni lekuthula, umbeke la khona fanele hlala ngibeleke khona, kuba na that guilty and that kind of superstition labanayo yokubona tinto letingekho everything letingakeke takhuluma. So that was Herod Antipas ngekubulala Johana, acabanga ukuthi utohlala ngekuthula ngoba sekambulele lo Johana, kodwa kwesaba kwamlethela guilty and superstitions kwekuthi utawukufa Johane nalapho Johane angekho khona. Uyabona kubulala umuntu longcwele waNkulunkulu, noma ngabe kubonakala ungakubulala ngisho inkantolo uwine, ukuhluphekisa umuntu longcwele waNkulunkulu, noma ngabonakala wayibuka ngetikhundla, lokho akukushine kuthula. Lo Herod Antipas ubulala Johane nje, uthi nakahambako efe Johana memeta athi Herod umthatheleni umfowethu emnakenu asaphila, akwentiwa lokho, umufa sekanasekho. Utahamba Herod eveli phimbo la Johane likhala against yena, uthi awaze wambulala Herod, uthutha inhloko yakhe. Uthi nakahamba Herod lonke likhona lajikela ngakulo abone Johane noma ngekho. So-ke kubulala umuntu waNkulunkulu usuke utetweza siphambano lesingayusuka kunembeza wakho. Wonke umuntu lobulala umuntu noma ngabukeka silima kuwe, abukeka useless kuwe, kodwa lo muntu lombulele ungakavumi kuNkulunkulu, umethwele kunembeza wakho noma phi lapho uhamba khona. Uyabona ke netitha takho akudinga ukuthi ibe tihlupha kakhulu ngoba uhluphekile already. Wherever you go uhamba uthwele inhlupheko. Lana ke kunendzaba lebekwanibhakhle ayithatha ku-Origen. Origen is one of the scholars. Uthi Origen uyabona ubeka indzaba lembusisako, uthi nawubuka Johana ubuke Jesu bekungathi umuntu munye, bekukhona lokurisembula emanakuzana alomunye isotsha yalo uyibona kulo. So vele ke Herod nase bamchazela ukuthi ukanjani lo Jesu, wavele wabona ukuthi is none other than John. Shothi mina yami impilo ayisekho kahle. Uyabona ke ayikho into lebuhlungu nje ukuthi ubulale umuntu noma uhluphekise umuntu, kugcina ukuhlupheka wena kwendlula lo muntu. Kunebantu labafuna ukuhluphekisa labanye abantu, kunebantu labafuna kwaye ukuthi bathathele udumo ngokunyathela labanye abantu, kodwa angisho kumemetele without fear or favor kwekuthi lokho lokwenda kulabanye abantu, it will leave you with no peace. Wherever you go, it will leave you with no peace. Uthi ke lo Herod hayi lo Johane sokuyini soyaphila futhi. Ngubani umuntu lophilako longalwa nesipoko asehlule? Kusho ukuthi lo baba lona sobhekene nesipoko phela manje, lesipoko sa Johane nyalo angeke samehlula Johane nangabe sekeda sekakumoya. Lapha ke siyabona ukuthi Matthew uyayijika lendzaba so ubuyisa lo kwenteke before verse 1 and verse 2. Lo verse 12 lo verse 3 to verse 12 mlo kwenteke ngaphambi kwa verse 1 na verse 2. Lona lengisanda khuluma ngayo. So to narrate ke manje Matthew, so to explain ukuthi wambulala kanjani Johane. Lo Herod wambulala kanjani lo Johane, kwakwente njani nkathi ke nyalo sitokuthola ukuthi kwakwente njani. So lokho kufanele ukuthi jena uthi awumfundisi izungu
udumsane sawusishile emhlabeni. Then sodabuya uthi wo uke wahamba waya kuphi basuka bamthengela indiza wathi uyayishayela kana akwathi uyishayela yaze iyaphihlika wafela kuphi kodwa qale kuphi uthi akasekho emhlabeni. Inarration ilandzela ngemuva. So methu ke wenda into le kanjalo so yasinarectela so yasexplainela why Johan, why Herod. Ukusho lokhu ke ngoba lana siyathola ukuthi Johane bekamkhuta Herod Antipas ngoba bekathathe umnganakabo kungasiwo lokusemthethweni hayi ukuthi bese kafile lo mnakabo Philip wamemuka aphila. Uyabona lento ukuthi uyothathelwa umfati athathwe ngenye indvodza ikwemuke lo mfati uphila akukali ngathi namuhla kulesizukulwane sanamuhla wathi uyothathela umfati wakho umlobolile wenda tonke tintfo kufika njani linemandla nawe lelingakhipha phansi nesibhakela kumbe livele limthathe noma linesibhamu livele limthathe umfati wakho lambe naye utowendani. So lokhu kwenziwa uHerod nanamuhla basekhona boHerod labathatha abafati balabanye abantu babathathe ngemandla bathi ke akunobaphethela kahle boHerod. Now lo sesitsheliwe ukuthi ufe kanjani eJohane. So yasichazela ke Mateyu nyalo ukuthi lokufa lama leading events lekamisa ekufeni kwaba kanjani. Waqala ngokuthi amthathe ayomfaka ejele. Umbophelani Johane Herod? Ngimbopha because he is rebuking me. Ngesento lengisentile sekuthatha umnganakethu asaphila. Kunebantu behluleka kuphenduka. Kunokuthi umuntu aphenduke aqonele ukuthi lo ungenani, let me kill the messenger. If you kill the messenger, you haven't killed the message. And what is going to kill you is the message, it's not the messenger. Even if you can kill me, but the message will still live forever. So bekamrebuka kule sono sakhe lebekasendile ukuthi yimbi into lekayentile. Endike siyathola ukuthi akazange Herod asheshe ambulale bani Johane leni ngoba bekesaba abantu. Sitangena kuloko masinyana. Lana siyabona ukuthi Johane umbhaphathizi ukhuluma ngalendlela le ngoba Herod udivorce umkakhe unlawfully. Uhamba wayovakashela umnakabo le eNorth la ahola khona Philip. Wafika wasejusa umkamnakabo baqala kuthandana. Wazothi ke thula ke sengiyalekhaya ngitafika ngiqosha lo mfati ngitafika ngidivorce lo mfati bese ngishada wena. Uyabona le ndvodza iqale ngafuna isikhundla. Uyabona abantu labathanda ikhundla emhlabeni bayinkinga abenene. Nyalo uyoqosha umkakhe umdivorce unlawfully. Kunebantu labenta emadivorce la unlawfully. Uve ukuthi sowudivorciwe sikasafunda lapha emaphepheni seva kuthiwa kunemuntu lo divorciwe kodwa kade kuthi yena udivorciwe. Banenge boHerod labenta leto dikaleto nemishini lalabasebendayo bohulumende labasebenza khona labenta leto dinkohlakala. Kwakuthi bangakasayini bantu kwakuthi I'm getting out of this contract kodwa wena sobathathile wabahlukanisa. So lokwenziwa nguHerod. Endikelana siyathola ukuthi lo mfati waHerod bekuyindodzakazi yenkosi lebekuthiwa inkosi yasePetra
yayakhelene nalaba. So ke bekathethe indlodzakati yenkosi yasePetra. And ke siyabona ukuthi ekugcineni konke le nkosi yasePetra yativela ihlazekile, yativela ingakenteleki kahle emhlabeni. Yabona ukuthi uyathi ngalelinye langa ngathola langa ngiyotiphindisela kunamuntu lohlazise indlodzakati yami wayenda kanje. Kuthi angisho kubantu labahamba benta ama-divorce, labawenda angekho emthethweni, liyeke lilanga lakhona utosibona saHerode ukuthi lo muntu lobadivosele umfanabo nabo bebathi bathele intombi sebambona umntwana ubuye uthwala imithwalo ekhaya. Wende njani mntwanami? Awuzongidivosile lo muntu lebekathi uyangithanda. Le nkosi yahamba yohlela impi. Kwakuthi ngifuna kuhlela impi lo muntu longihlazile ngale ndlela ngendodakazi yami. Ukhona notokuthola labanye bangani, labo bangani nzini ngoba abantu bayahlupha babe bongena tindzaba letingasitotabo nabo kukhona lokutabo. Inkosi yasePetra, umbuso wasePetra, what I'm going to do something ulo wendile labangani lababi batofuna. Siyathola ukuthi lapha lenye into lona kuzale lo Herodias bekangumntwana wa Aristobulus kanye naBenas, and angumqulu wa Herod the Great. Lokho ukuthi bekathi Babelomncane noma Babelonjani kulaba lamadodana aHerod ngoba mkhulu wakhe lo Herod. Lokho ukuthi labantu laba banekugama. Lo Philip bekathethe umntwana wemnakalo, kumbe asiwogama iculture yabo iyabavumela ukuthi ngingahamba ngothatha umntwana emnakethu. Angeke ngathi wathatha umntwana emnakalo, badala nauntombazane bathi Salome. And then uyeta lo uyothatha lo mfana lo kuthiwa nguHerodias. So kuya lapha kuye manje lo Herod. Uyayibona nje lento lena ukuthi inendida inempika abathana. And then bayahamba ke bayashada kungathi bakuhle bayohlala ndawonye. Now siyabona ukuthi Johane beyangathuki bekakukhuluma lokhu repeatedly kwakuthi Herod lento lo yentile yimpi ukuthi uthathe umfati wemnakenu asaphila. Wakukhuluma nakuverse 4 asasithi ngoba Johane abethi wena akukuhle ukuthi wena umthathe lo, akukuhle umthathe. Kukhona abantu abathi uyabeluleka bakwethuke, khona abantu lokuthi uyabeluleka bakusho kabi. So na Herod simbona uvela umlohlobo lolungafuni kweluleka. So nakathi uyameluleka lona wangafuni, but he took a bold stand. Johane wamkhuta ukuthi lento ayisikahle hayi kanye kodwa wamkhuta emahlandla laqhubekayo. Manje ke ngalokuthi beke saba abantu akazange wambulala Johane ngaleso sikhathi. Uyabona Herod ufana nabantu abaningi esinabo namuhla. Banesinabo nabaningi namuhla besaba abantu, bahlonipha abantu, uNkulunkulu ulapha ya noma ngabe uyashumayela noma ngabe wentana lo muntu ubeke abantu la ngaphambi kwakho ukande ukuthi victimize labanye abantu. Sizathu yini wekuthi kunebantu labathi ke lo zungu lo unje ubese uyasuka wena uligonza noma ulilunga lebandla uthi lo zungu ngimnyathele noma umphathi wakhe lo zungu uthi ngamnyathele. Yini sizathu awufuni nekubuka ukuthi lo zungu nje bathi wente nje ukwentileni mbamba. Uma ngabe ukwentile ngiyiphi indlela lesingamsita ngayo
ngoba phela naye ezulwini uyadingeka. Kunebantu labathatha imivo yabanye abantu bathi basuka lapho bonyathela labanye. So Herod bekanjalo wathatha umuvo waHerodias wayonyathela abantu John wayomfaka ejele ekhulukudu. And-ke siyabona ukuthi lokwehlonipha ema-opinions ebantu kwenza umuntu aqhubeke abe mubi kakhulu kunalokhu lamubi kona. So kumqoka abazalwane kwekuthi singahambi sithatha imivo yebantu kodwa sifune umuvo kaNkulunkulu. Lokunye lesikubona siyabona mase sithi get closer kwekuthi hayibo Herod bemesabi nje abantu kangako kodwa umuntu bekamesaba kakhulu umlomkakhe bekesaba nomfati wakhe noHerodias kangangoba uyamfaka lapha ejele nje uzama uthi phephisa lapha kuHerodias. Kunemadoda lashadene bafati labafati bayesabeka dilwane indoda igijima ingasabuki nala iyakhona ithi phonza amanyefeni ithi phonza emlilweni ngoba yesaba lo mama wathi nje lo mama hayi isuke indoda ibaleke ingabuki nasemuva. So-ke lana siyambona ukuthi uyamfaka ejele nje kungoba wesaba umfati wakhe. Akasiwe qala Herod wesaba umfati wakhe. Ngiyamangala nje wathi Herod umfuna umfati omesabako uyolahla umfati wakho. Lo munye lebekesaba umfati wakhe eBhayibhelini ngu-Ahab bekesaba Jezebel. Uyabona kwakhuluma Jezebel kuhlambuluka sisu ku-Ahab. Uyabona-ke ikhona inkinga uma ngabe uNkulunkulu athi indoda iyinhloko yekhaya. Uma ngabe sekungumfati losekaqala kuba yinhloko yekhaya ngenxa yamalungelo iyaqala inkinga lapho. Kufanele ukuthi ekhaya sithi sigade ukuthi likude ngilona kukulukuku kusuka sikukwathi sinemantshwele sihamba nemantshwele kukulukuku ngumhlolo loyo funa nisibulala funa sikhweshe emhlabeni lesikukwathi leso. Uma ngabe emakhaya sekaqala kuhamba ngendlela lengasiyo yobuNkulunkulu. Uma ngabe ema-organizations imisebenzi seyiqale kahle ama-principles nemigomo yokuhamba usho ukuthi akuyuphetha kahle. Na-Ahab akumphethelanga kahle, na-Herod akumphethelanga kahle, even Jezebel, even Herodias akubaphethelanga kahle. Umuntu wasuka position yakhe wafuna iposition yalo lo muntu ubowathi uthi akunokuphethela kahle. So-ke siyakubona lokho kwendeka lana-ke sibona le ndothakade ya Herodias lo Salome uyodansa laphaya kuthiwa nendlela bekadansa ngayo it was shameless. Intombazana yasebukhosini ledansa ngalendlela lena phambi kwalamanye amadoda naphambi kweyise naphambi kwabobani. Uyabona idanse lo mdanso lotoveta tindzawo letisithele umdanso lo suggestive umdanso lo sexusa abantu. Yadansa kanjalo le ntombazana idansela abantu. And now ufunda kuthiwa is a girl kusho ukuthi ngumuntu lebeka-marriageable bese umuntu bekalungela ukuthi ngabe sowushadile noma sesigabeni sekushada awukashadi ngani yentombazana. Udansa kanjena nje ngoba ngabe udansela kuphi indoda yakho le uyodansela amadoda abantu uyodansela boyihlo uyodansela abantu abakhulu. Le ntombazana yadansa umdanso lobo ungcolile umdanso lobo mubi iwudansa phambi kwamadoda lamanye iwudansa phambi kwebukhosi. And-ke nalokudansa kanjalo yawina le nhliziyo lebuthakathaka le nhliziyo legcwele bubi yaniketwa a special gift ukuthi nabo lesingakupha bona hamba nabo. So it was not a good entertainment. Indlela lebeka entertainer ngayo letivakashi demosi. Uyabona ukuthi
nakulamalanga langa ngasho ngithi sinabo boHerodias laba hamba bayothengela abantu ababona impahla uma bathi uyayibuka le mpahla kodwa le mpahla nomntwana lenjena kanjani nje sinabo labafuna ukuthi bahambe kuvele into letingakafanele ngabe tihambe tivela public siyayibona lemiye yale midansi ledanswako uthi buta uthi kodwa lapha kwakhala nyoni lokho nje basesekhona boSalomo basesekhona bobani bo lo mfolo ubhalile lona lokubhala kona wathi ngitothatha nje amagama lamafisha lapha ukuthi and introduce them to dances. These mothers, let me start. In these days, mothers too often encourage their daughters in dress which is scarcely decent and introduce them to dances which are not commendable for purity. No good can come of it or of this. It may please the Herodias, but it displeases God. Pleases the Herodias. Ubona nemitimba, bona lawo maphathi amtimba, laba wabonayo, babuke abantu baze balande uJesus. But it displeases God. So ufuna ukuthi bude longaki, ukuthi intombi yakho igqoka kanjani. Ngabe uNkulunkulu uyajabula yini indlela lokugqokisa ngayo intombi yakho. Siyabona ke lapha kwakuthi lo make bese lokho ahlelile enhlitweni yakhe agomobela ukuthi ngiyathi litawufika la lo make alungiselela aplana ukuthi lalifika lela ngiyasathi lesimo sitawuba kanjani waspenda ngiyayathi nendoda yami ingumuntu lonjani futhi ngiyakwazi lele ngitaqela ukuthi ngitaqela kanjani le ngufunako ngitafumana lo make lona beka make lo mubi lona buqili lo wathi ukuthi le tinto akatente masinyane kusena labangani kusena lelwayini ngoba kungenteka ukuthi nasekambela abangani phela lelwayini abuye nkonde nasanluke Herod amisele thina bantu labenda buqili bakwenta le tinto tabo tiphuthume ngoba unetinhloso netinjongo takhe letibhekele eceleni. So ke lo make lona siyambona ukuthi yonke into wayenda masinyane ingaze le ndoda ifikelwe kuphendula. Uyabona noma ngabe lo make nguye lo wathi ngicela inhloko yaJohane kwakuvele kukubi kwakona lokho. How much more uthathe umntwanakho uyomfaka kuleyo nkohlakalo, uyomfaka kulawo manyana, uyomfaka kulezo simo lezo. Bangaki bantu labathatha abantu babo bayabajikjela ekujuleni kwemgodi just because ufuna kufezeke izinjongo zakho, just because ufuna ukuthi wakho umntwana vele wenze lapha kulesiqhiqhiqhi kunjanjanyana, just because ufuna ligama wena. Bangaki bantu labasemisebentini kodwa leyo msebenzi bangene ngendlela that leaves a lot to be desired. So lo make lona wenda into lembi kakhulu. Uyabona ke lapha Herod ngoba bekathethe isifungo lo mfati wakhe kwabalukhulu ukuthi amelane naye nalabangani bakhe. Uyabona yimpilo leyo ukuthi na umuntu ubokwakha into letiphuthuma rush decision promises or tifungo or my excuses asewume udadishe ubuye lento iqala kanje nanje iqhubeka into ophethe laphi dadisha tinto mawubona nje lesinqumo bawusentile sirong noma ngabe sawuphambana nemfati wakho noma ngabe sawuphambana nebangani bakho phambana nabo as long as you win favor with God. Utawuthini uwina ifavor nemfati wakho, uwina ifavor nebangani bakho, uwina ifavor nendoda yakho. Ekugcineni konke uNkulunkulu athi wena
to hell. You have disobeyed me. Bangaki bantu labahlonipha abantu ababo at the expense of God. Athi umuntu hawu ngeke phela ngisamthinta nase kanjena nje hawu kunjanjanyana labanye baze bahlale bangedi insurance ethi inkonzo nawe ufikile phela namhla vele befuna ukuthi ngibe naye beyangafika ngigqibela beyangafika nabanye malanga Ganda sonto lokuhlala langa lonke ngoba ninjalo nje niyakhonona noma bakhona labantu abeni noma beko noma bakhona kwezihlobo noma thik niyakhonona kulukhulu kuspenda 3-4 hours ufuna hayi le nkonzo phela 1 hour 30 minutes ole nkonzo 1 hour nje hayi suka 1 hour kumuntu lokuphelile wakuvikela wakuniketa tonke tinto wena zofuna ukunika 1 hour konke ngisho nalethi impahla nalendlu lohlala kuyo nguye nakafuna uyigoqoda niyangegqoqoda nyana kodwa 1 hour. So le ndoda yafuna ukuvela labangani bayo lo Herod nakumngaka as strong, but I don't want to appear weak. He was weak that day. Bantu laba weak bayafuna kiveta ingathi ba strong. So le ndoda beyivele say weak that day. So siyabona ukuthi lana inhloko yaJohane yalethwa kwababuhlungu seyibonwa inhloko yaJohane laba bebahleli la tafuleni abazange bajabulisa lo bethuka thi nayivele inhloko yomuntu iyangena ngaleso sikhathi umfati waHerodi nakaonikwa bekajabula abamba kukuhle ukuthi awuyaze yafika lenhloko yaJohane lebekuyifuna kwase uyayibamba ubuka lo mlomo wena nomlonyana wena bophisa mina lo linyana lolu belukhuluma ukhulume phela lokho amehlo lo bekungibuka kunamhlanje iphelele inzaba yakho yewe ngithi David they committed suicide legal laba baleka bayakhona sebahlaselwa ngubabedala wakhe Herod lathi fosamntana wakhe ngaphandle kwesono. Uyabona noma ngabe bekalala kulombhede lebekalala kuwo kodwa lo mbhede bongamniki ukuthula ngenxa yesendo sakhe lebekade asendile enqebeni yaNkulunkulu. Kuthi angimemetele ukuthi bonke labenta into letimbi abanawuphetha kahle. Angimemetele ukuthi wonke umuntu noma umngane weluleka abantu ubhidlita ema-friendship wena ubhizi uhleba labanye abantu ubhizi uqambe mana awunophetha kahle. Namkhathi indoda ingabonakala ukuthi tikambela kahle kodwa na let me tell you atinawuphetha kahle kodwa lalela ngutshela sekajujiwe Johane wafa Johane wathi siyeva ukuthi bafundi bakhe beka bathatha isidumbu sakhe Johane bahamba bawasengwaba they buried it his body they buried it they did not bury John the Baptist. Ngifuna kusho ukuthi noma abantu bangakubulala they will never bury you noma abantu bangathi bakubulele but they will never kill you because the nkosi lena yayiqhubeka selokhu imuva Johane amemeda akhuluma Johane lamadlebeni akhe bantu abacabanga ukuthi batokubulala baqeda ngawo bantu abacabanga ukuthi batakwenta kabi abantu bakuthi you are not the dying type uwankulunkulu wena. Namhlanje ngifuna ukuphetha ngalawo magama ngithandaza kwekuthi babulala umtimba kodwa bazange babulala umoya waJohane ngoba verse 1 na verse 2 wahlupheka Herod kwathi njengoba Johane ngambulala wamjuba inhloko lamandla langaka so wathatha ukuthi so uvuke kufela unamandla wena bayekele labasongelayo bayekele labahlala ngawe anathenga wematiya bayekele lababamba imhlangano ngawe etinqingweni ingathi wende into lembi kanti wende into letisemthethweni tinto adokoma dingakabaphetheli kahle bantu labanye labathola ijoy ehluphekeni kwakho. Let us pray. My God and Father, we thank you at this hour
Siyabonga Nkosi ukuthi Herodi lebekane mkhopolo, Herodi lebane nhlito lembi, Herodi lebekakuthanda tikhundla, wafuna kusithenga ku-empire, i-empire yangamnika, waphetha kabi. Herodi lo wadivorce umfati wakhe ngendlela lengasiyo, waphetha kabi. Herodi lo wathatha umfati wemnakabo, umnakabo asaphila, waphetha kabi. Siyabayala boHerodi balamuhla ukuthi abayeke kwenta into letinye. Siyabayala naboHerodias ngoba nabo batawukufa, they will commit suicide if they do not repent. We call for repentance for everyone who has done wrong to someone else, because the eyes of God are watching over everyone who is meditating, who is comprehending something bad. God is saying, repent of your sins and you will be accepted by him. Babe siyabonga, sibonga ukuthi Nkosi kusukela manje akekho Nkosi umuntu lodawuhamba afuna ukuqhekela lomunye umuntu phansi, ngoba ukhona wena uNkulunkulu lo wadala tonke tinto, wadala bonke abantu. Thatha ludumo Nkosi lufanele. In Jesus' name, Father, we pray now and evermore. Amen. And may the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Siyabonga bantwana. Please, let's share this either on Facebook or YouTube. Let's just share for bantwana bakaNkulunkulu. God will richly bless you for that. Amen and amen. Babe sesibongile egameni likaJesu lo musa lomkhulu kangaka.